Shivutisa leshilandelak. Shana vana hinkwavo vatsarisiwe kuyini emisaven. Samulo? Vana hinkwavo vavelekuwile tanihi vana va Satan. Johanna 8 verse 44. Subulishaku. Tatuahina aishikwembu. Hisone hitumbulu shiwile hishikwembu. Kama hikulau kambilu. Na emoyen. Tatuahina I diabolos. Satan aishikwembu. Isutibenjani. Aishaini Johanna 8 verse 44. Bibele yiri. Nguina. Mihuma qui. Mihuma eka tatuanguina anga diabolos. Na shibutis. Imani nguina. Nguina I vafarisi. Vanu labarandeke. Sudusakarek Wukongeri. These were the religious people of the day. And Jesus looked at them and said this. Nguina mihuma eka tatawanguina. Shikwembu Yesu Christe aishona. Mihuma eka tatawanguina anga diabolos. Imani diabolos. Diabolos I Satan. Hishona, Indaliofana, Efesos 2 verse 3 says that Hina hi vana laba holoberiwaka. Ikulau kayini. Bibele yiri. Mi randa ku endla ku nabela ka tatuanguina. Imani tatuanguina. I diabolos Satan. Subulishaku. Hina hi huma tatuahina Satan. Hikuba, hiranda, kuendla, shideho. That's why we need adoption and new life. We need a new Father, God Almighty, the Lord Jesus Christ. So I fushiten, shibutis. Shana vana hinkwavo, vatsarisiwe kuyini emisaven. Ntamulo, vana hinkwavo, vavelekiwile, tanihi vana vasatan. Johanna 8, verse 44.